Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. साखळेसावन एक पुलीस फोंड्यात टपाल घेवन आयिल्लो. थंयच्यान कोरोना पातळ्ळो म्हूण दुबाव. होमगार्ड आनी पुलीस धरून 165 जाणांची टेस्ट जाल्ली. आतां मेरेन 18 जाण पॉझिटिव्ह. फातोड्ड्या इंडोर स्टेडियमांत कोवीड सेंटरांत तांकां दवरल्यात. DIG आनी SPन फोंड्या पुलीस स्टेशनार वचून वासपूस केली. पुलिसांक मास्क आनी सॅनिटायझर दिले. सोशल डिस्टन्स पाळचें म्हूण DIG सांगता. थोडे दीस खंय पुलीस स्टेशनूय बंद. प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और अपने जो जितने भी हमने इनको PPE मास्क फेस शील्ड वो दिए उनका यूज़ करेंगे और कहीं भी सोशल गैदरिंग में कहीं भी अटेंड नहीं करेंगे और अपना ख्याल खुद रखेंगे. किसी भी इन्फेक्शन वाले आदमी से मिलेंगे नहीं, उनसे अपनी ड्यूटी करते समय ध्यान रखेंगे. साश्टीतल्या कोरोना जाल्ल्या आमदाराची फामिलीय कोविड पॉझिटिव्ह. बुधवारा मोती दोंगरावेल्या 227 जाणांच्या केल्ल्या टेस्टीचो रिझल्ट आयलो. एकूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान थाकाय. मजगती आमदार बाबाशानान टेस्ट करून घेतली. कुडतरीच्या पुलिसांची लोटले टेस्ट केली. पंच वांगडी दिनीस सार्दिना आनी ZP मोरेनो रिबेलोन कुडतरी PSCच्या डॉक्टर आनी स्टाफाचो भोवमान केलो. सो आम्ही कुट्टरेचो लोक ॲक्टिंग सरपंच थोडे 5 मेंबर आहे हर विलेजेस. आम्ही एक टू शो आवर एप्रिसिएशन टू द स्टाफ ऑफ प्रायमरी हेल्थ सेंटर अँड टू एनकरेज देम. कित्याक फ्युचर वी डोंट नो बट टील टुडे दे बीन डुईंग ए फॅन्टॅस्टीक जॉब आनी टू गिव देम ए मोरल बुस्टर लायक सो दॅट आमच्यो केसीस पळय आहाय त्यो सारक्यो झिरो जावपाक. इवन कंटेनमेंट झोन करपाक आमगे डॉक्टर वालोबान ही हॅज गिवन हीज से टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अँड दॅट कंटेनमेंट झोन हॅज हेल्प ए ग्रेट डील. मजगती कोविड-19 लागून मरण आयिल्ल्या चौथ्या दुयेंतीचेर फातोड्ड्या निमाणे संस्कार केले. I fail to understand how people can oppose this sort of moral responsibilities, which is the case as far as COVID-19 is concerned. First of all, why there should be any objection from anybody to cremate his or her body? I fail to understand this. And it was very nice of our collector who at least made it very clear, because I am surprised that some message went to him that we are objecting. We never objected. At some part of Goa, people objected for the cremation of two bodies, the first two bodies of COVID-19. And that is the time we Matagramast Hindu Sabha members have decided that we have to do something, because crematorium is a place where you have to cremate the people. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस.